Sashi sinpat kublaya pi baro ki badang yai pej ya thup kubor jong umau phor. Haba ngin yai chaprang bat ki kubor. To mentang ngin ya pej ya ki mat ki bakongsan jong ki kubor kumne. Sep ikai kapor ki samla pulelo hanehu. Bomdan kino hikai. Letuklar ka FKJGP bat aipor shiposngi. Peithliu ka surok halaimer habyatur ki kali banyaj haki jaka ki babha. Bu jingma ya kayaj kayeng ki pajbat. Duk katrok basubakit palatput ya udawyong halat lumoba. Batno ki pulit. Daka Maisha Prang Excellence Academic Award 2022 penku burom ka KSU ya arpa prangut ki samla pule ka Federation of Khasi Jentia Angaro People sengkemi lengba ke Education Cell hagas ngito ding ka artarit nailur arjar arpoar kila lej banya kendu ya ki bor bade kemi jong katanat pule ain hanehu halor ka jingyu jing ujor na ki kimi ki kpa bat ki samla pule ya ka jing bomdon kino hikai ki bahikai hakate katanat pule mentala shibnai shiteng uba Gabriel Sun ubariu asistan education haba kran shakilat pathai kubor ulai thu bahaka jing kran bat ukri du jong kate katanat long ba ulai thu ba katanat kala de ban pha sausin ka jing tho shau vice chancellor Henry hadu menta katanat kampat iyo ka jing penchai ulai thu ba kino hikai lo kidon henyongut kadba ka non lo subject kada hadu menta ompadon kino hikai ki bapura ulai thuru baka jing bomdon kino hikai kalabu jing e iki samla pule khamtam bakin penkre bantho ya ke exam hau risau mentau snam ulong baka seng ka epor shiposngi bakan penbaino ikne ka jing e baki samla ki kandu bat mahamru balada kimla ban pendap hapo ka shiposngi kaseng kan sasyum daki wepat ki senjam ki bakham teng e ka jingwan jungi ni kalong ba iwan ni ba yo ka complain ki kimi ki pa jungki khna bat ki khna rukumju ya ka jingsyam ka jing e jungki halor ka jing bomdon kino hikai hagalor department ke nakliang jungi ka seng shim ka ya kani ka jing sokya ba shim kya kani ba ngi iwan ni kendu ni ya ki bariban pet naka law department di iwan ban kendu yau head of department HOD dan nakliang jungu lai ngi ka jing pensai te ulong ba nakliang jungki gila gila pha mo gila pha ka application la sausian shau VC te Henry hadu kat menta kimpat yo ekani ka jimpensai kimpat yo ekani ka chabalai bakim doni ki lecturer te hadu kat menta kani ka ikini ki loss subject kidon kino hikai tang nyong kidon do life sun paper te ikini ki non loss subject pada kidon sau subject ta kani ka sociology political science economics ka English. Jadi kini ki non subject pada hadu kat menta ki empat don ki no hikai ki bapura. Te kidang don bitang ki guest lecturer. Te kat hadu menta ki guest lecturer ru ki aipor tang nyu nrio banai teng sistem kumtu. Te hadu kat menta ki empat don ki permanent. Te hadu menta pada ka ka jingwan jingin ni bolong ba menta la sibanai siteng ki klem yo ka ki khna ki klem yo ya ka jihikai mo menta la sibanai siteng ki songkai kumtu kino hikai gemdon te ngiwan hang ni pada ngi kendu yo HOD batai ngi kata nang ta ngiwan kendu yo register te register ai ong ngi pat ba kila ka proses kelaya cekmat menta ka badang pending ka des tangka ka interview te ngakli ong kat nos ngi kan sempor kan ni ong kan sempor pembalai saus ngi ngin conduct no ka interview te ong ai por ngi suppose ngi bangin solve ka ni ka problem boro te ngi nakliang kaseng ngila pahami ki ba kimde ban shim kimde ban lekai ya kani ka puli puthi khamtam ya kani ka hakani ka university mo khamtam ki puli khambon long ki nakliang jong ki samlap khasi jongi te hadin ngin long nakliang jongi ngin pha ngin sapha daka jingtho shau VC ba ngin pha daka entertain kan ya jingtho ba long ban kin solve kat balak ban keluar mo ya kani ka problem tau hi bakim doni kini ki permanent staff kalong ba hadu kat menta kimpat kim doni ka sanction post kan jong kini kimpat doni ki sanction post hadu kat menta ki subuh bitang kini ki long no ki contract mo ki gas lecturer ki contract tu sudah jing ta subuh ni nomor ba komenta ban suykran ni long ba la menta ka exam jongki kan sedang hau penai basipo te kini ki third kamtam kini ki third semester fifth semester ki pajo watang si kelas ru ke pajo adu kan menta te kalong len kalong sub kapore ki
Dia hajaka banginyo ban kendak au benai Disember, ngak ban kendak no next year hadu benai March teka long len ka simpor. Ma ya ka por jongki berka sep long sep ru iki te nakaleng jong kaseng te ni maham tingi hi baki de ban solve no kini ki jing ki ba kila pan pau hangi debat hadin kata ngin pe hadin jong ka host ni te tada kim pampat la banlong kaseng ka sim ka senjan ka ba ka ba kham tenge kham skman Ka surok ba halaimer opar shilong. Kalasya ibeng, nadu balas sedang merchnai ka surok forlen, kaba nadu umsyerpi hadu dauki. Ka jings niu jong ka surok, kade halaimer shiteng. Shuaban poy ha petropom, bar haka khongwan, shuaban poy ha saumer. Ka jings niu kalong syaba palat, baka surok lepei thliu, padap da ka haka porslap. Haka baki kali kilahaban kiar badiatur, syakibenta barang bha jong ka surok. Ka surok laimer opar shilong, kade ka surok kababaro ki kali na ki thaino kandong. Kiya ilang ba banwan syayeu, haki jingnon kam, banwan pak sumar kumta terter. Ka jings niu jong kate ka surok, kalawan ra'ru syushu arsya ka jingheng kali. Nalor bakala day lupa ka surok, kabasyarkhe ka jingheng kali. Bat ka buru ka jingmay ka yet kayeng, jong ki kali badiki pajba. Kawe katrok kabasuba kit pelat put ya udoyong. Kabadan yu registration number ML10B kendai lai saw. Kalas akut no halat lumoba nakadaw kajisnu no kitiar kali. Katkum kajiya tu kinong but bakate katrok kawan anong stony banlecha bernihat. Henry kalas akut no halat lumoba nakadaw kajing tut batsniu kitiar kali. Ya kate katrok kipulit akashitrik nailur arajar apuar kilawan banbat no.
Ka Khasi Students Union joka Nobo Sopo Area Unit. Ha kasngi balang kalai phoi tarik nailar arajar arpoar. Kalayo ban penku buram daga macha prang Excellence Academic Award 2022. Yaki arpo prangut ki khana school joka hima Nobo Sopo simship. Ki balawan chakmat badyo eka percentage kebahanyo phau shanang haka kelas 10 shajrong. Haki exam ki badang shudap badia kan eka program lapenlong ha Philip Memorial Hall Rangblang juga Southwest Kasils District haka bau ba manual badwar uwe niki rirang ba ulalong kum ukongsan uba badwar ba kren kum ukongsan ulapen kan mawi ki khana school baka jingpule kamdei kum kajia mare thong neha ba kilayo 90% kilade kita ki khana ikbas tatam hari kade ka benta ban penlongi ki khana barki samla pule bakin penklanya ka jimut jing perkhat ulong ru balada ki jai ban riu khasi kismat nishimkhia ka pule puthi om ban tiplut iki ki hari ban pule ban long ki ba syampang kata kalak ban kentiu hakiba bun kiliang namar ka don ka jinga pherap dang ka tiplut bat ka jing syampang ya ka jinga lang ha ka sngi la penyaj do ba gilbat hernyang barki jingkran na uba forward manongram ubade presiden ka KSU Southwest Kasils District kumu sembut kongsan ba komandar syampliang presiden HFU uba kan pham nang do Poldip Tongwa presiden ka KSU Mokerwat Circle bat kiwe de kirirang ba harangkat ka jinga don lang kinahikai bat ki kana school ki balawan basaki berpensyit pensyngany ya kana ka program Kamtam itu kena kibalang puli putih mau balik puli, pilih banyak kan mau bah bagajing puli, kamdei ke kaba, lese baginya, lese bagadi kijing yang mari thom, ne bagadi ries, ne bagadi ke, mendei bawa bah sisir bapilayo, nyopo persen, berapa persen pilalom, ne kijing puli putih, beberapa hi kadai ke kaba. Belong iki kena bikin klan ke jumut jemperkat. Lada bangi berokhat kum kijat bendriu khasi. Ngidei ki beriu ki populie. Mendei baong ban tiplut. Hendai ni pulie banlong ki beriu ki basyempang. Kadang kijing per na padang ke tiplut bagi kijing syempang. Ke tiplut lada fi Google fi tiplut. Hendai kijing syempang pat kadai ke bawan na jumut jemperkat jupi hakapor ke ba fi pulie. Ladang idai ki beri ki basyempang ki basmuthu bat ki bala ban pensyomnia ya ki jing tip jungi katu kan warna ke jing klan ya fi seba ba khoi khamtam ngakentu ki kena ki banang ya puli bikin perkhat hai kata ke jing om jongan namar hakamu benu pola syahidin hubud lada fili shong exam pilih dia kita ki competitive exam ka IAS officer ka MCS ka MBA ka bagade ke exam dakan mau bah bantu kasuk ngai yang khamtam itu bio 95% hapok commerce itu li injob in pass bet kijing tho ka written test mo pergi khan lada fil apoi si syapat hakapok ha interview lada ki brio ki interview fi kinam interview fi ba fin tiplut kin interview fi kan no kijing mun ji perkhat fi ka khlan pembaong ki khan you have to be able to think out of the box Pikap la ban perkhat palat ya ke itu senduk bagi dan gitu. Ya ketu ke jengmun ke jeng perkhat kawan di latih tistang bafidan marwai yang pilara ini khusnam dak mau bah utu khusnam umde bapimbu agam syungkai ban peni ke beri bapila pas. Utu khusnam ke ai ke SUV kadi ban pen mau ya lede. Baru buat bapidi ban pet ya khusnam. Bapila achieve kattu pila poi hattu ban nongdem. Pila yo itu mau, lalu mau jam. Pila apa yang itu mau jam? Nang ni syakmat kadai sahama piru, ke school ke layarap, ke jeng puli jeng pi ke layarap, kikime kipa jeng pi ke layarap. Hadirin hambut kikime kipa kini dan cuba pi. Pila li puli seselong, baboni imene bon bagi kena. Yo pila li puli seselong. Sisen ba pila li puli seselong ne, se Guwahati ne, se Delhi ne, se kini dan cuba kikime kipa hadirin pi. Kasong bet haka jeng kuat berkejing klan jompi. Puli bet MBBS nak kaplam doktor di tengah. Lada ngam semua tenang tu ngam puli. Kikna kita kita nongsu kita. Waktu kikini kipalu waktu tu ini bikin nong kita. Kasyong bet ke kebapi perkat maladi. Lada kini semua yang mensim. Bangang akhlak men puli physics. Puli bet itu kalan physics. Lada hakam mensim di tenang ke literature. Puli bet literature. Lada hakam mensim di tenang pempulis pangkasi. Puli me itu subjek di nama bapi dei banlong ibrio iba contribute ya ladeshwa
The society ni kan session make a contribution to be hadian. And they lada fi ian choi hadian, but fi pule ke peace mo tenan, ke peace mo comfortable, macam orang peace mo scan men pule. Lada fi pule ke tu ngai jangan pai ni sya kata ka thong ke pi kwa men pai. Namar kam long limited, namar bapun sin tam kemangar men chua. Na yen di orang yang namar pule doktor. Pas bahagian, tak dibentuk dengan polis doktor, kepada mesin macam kuat. Dia ngal polis di polis kau kuat ini, dia bentar tapi orang yang ahli sikiti, orang yang pergi ngapun ke mesin. Terkalong mutakan, nama bakal menjadi kuat. Ya fisik lu nak tentu, bagi dia bentar cuy jadi kuat, bagi polis hati lagi bagi kuat polis ini. Agar fisno bagi suk ke mesin itu, polis betang itu subjek mulai. Kan nama kejing mun jin perkhat jin pergi kejing pro ke jabing pergi kan sampai dia. La saya dia bila syong kita di competitive exam bila benjit di subjek you. Ndai ba pihak puli bitang ge ge. Ada puli di geography lu kan di geography ba bila syong exam. Kata lu pas mah. Hendai ke bila oi itu interview ha itu ipol kan kat pau ha ke jin pihak ke pering lu pi bajong ki we. Ngasih bentu ye at least film sang nong ke mau hai tai kentin jong. Nama bapide bende ibakrim ha ka subject bapida jet lagi. Mende ko sulit kuliah ta macam orang kanam. Ande kuliah kita bukan pro jabe bapin boy sikmat ke. Kia kabang akwa pengindia share lane hapreng jumi pengindia pelu jumot hapreng jumi. Kata kalau ba habade pergi thong ki jing temu lane ki banta jom kapule putih. Ki thong ki jing temu lane ki banta jom ka education ki ba kita nawai lane kata kapule putih. Kaban kong akwa ban ringdur bang akwa pengindia phai yang syakisnan juma mansua. Ngakema ngatrai barok ya TV sabang umulung sosotam. Umulung sosotam udai uno hikai kasi habo jongka government boys higher secondary school Shillong. Ba hakapor ba jugu. Hakapor jugu kolong ba hakatak kapor warlana udai uno hikai kasi. Hare kita duna pat kikot kasi. Te kai ka ba hakatak kapor pat kai ka ba pasat ka jumu jumulung sosotam kapor. Haba dunai kot kasi kalau ba umsam maaf lalu umsam makaran ba kiwai gede bale gede bantho gijing tho katil kasi lalu bantho kot kasi regulasi me kuai jumut regulasi me kuai karai hagawai sini kaba on ulom ba kalade kapor bangan le hino kalade kapor bangan le hino manga hagaba hadin ngilate po la pani sibun gijing tho ki potri ki balong kajing hikai nam ta gari kecak gari berkuai tinggal bentar kapag makwa berwara hapreng jumi kena porta kalong ba ngimdesu ban up menu gini ban le nanta jumi kasong kathau jumi menu ban le nanta kari jabru jumi hare kate ke por bangsim ba kade ke nanta ka juna bangan le ya kai ba ngangan le nanta kari bicat benle nama kupalong nanta I samara ba komander lakran halor ka jinduna ki IAS officer ka jinduna jom kibabun hagibabun kilang mani hagalang haga sensar kadal haga liam ki bullet milong nani kita ki IPS officer bat punsen ka jak pereu jumi ka sanyan te bat punsen ku ka jak pereu apa ki sanyan namar ba ki dan ki IPS se ki dan ki IPS se ki ba lang lepan ki nong yala jum tuai jak pereu ni sia kenyum barang bu tau le silang nani ka jak pereu jumi sak kenyot hari ka e ka bangan ka corona ka porda ka pang ta jumi samla kalau bah fidan ya kali kacunglah kepada pensiun kuburam mentakasi pensiun ya kasi kujumur banam bah mana ngantai we bansong hakli kumu IAS officer kumu IPS officer ban lembah kata ngalak man ai kijing syakri babah nak takari kita perlu nam takadon kata ni berkawai. Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.